Abantu benshi bakomeje kwibaza ese ni bande bakire batunze amamiliyoni y'amadolari mu gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko abatunze miliyoni y'amadolari mu Rwanda bageze ku gihumbi. Ese abo ni bande? Nk'uko abantu benshi bakomeze kugenda babyibaza. Mu myaka 10 iri imbere abantu bafite umutungo ubarirwa muri miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, baziyongera ku kigero cya 42% muri Afurika. Mu Rwanda ho baziyongera ku kigero cya 60%. Hagati ya 2012 na 2022 umubare w'abantu batunze miliyoni y'amadolari mu Rwanda wiyongereye ku kigero cya 72%, aho ubu bibarwa ko bageze ku gihumbi. Abatunze nibura miliyoni 100 z'amadolari mu Rwanda ni abantu babiri, nta n'umwe utunze miliyari y'amadolari mu Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika aho mu minsi iri imbere gutunga miliyoni y'amadolari bizaba ari ibintu bisanzwe cyane. Nicyo kimwe no mu birwa bya Maurice no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Raporo yakozwe n'ikigo gikora isesengura ku bijyanye n'ishoramari rya Henry and Partners irigaragaza ko kuva muri 2012 u Rwanda, Repubulika Demokarasi ya Congo n'ibirwa bya Maurice, wongeyeho Uganda na Seychelles byagize umubare munini cyane w'abantu batunze miliyoni y'amadolari. Ntabwo raporo ivuga abo bantu aba ari bo. Ni mu gihe Namibia, Zambia, Seychelles na Maroc byitezwe ko bizagira benshi cyane mu myaka 10 iri imbere. Ibihugu bizatuma umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Afurika ugera ku gihumbi, 195 muri 2032. Ibirwa bya Maurice byazamuye umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari ku kigero cya 69%. Ubu habarurwa abagera ku 4900, mu gihe Seychelles yo bazamutse ku kigero cya 54%, aho bageze kuri 400. Muri Uganda bazamutse ku kigero cya 45%, bagera ku 1500, mu gihe Repubulika Demokarasi ya Congo izamuka ryabaye 35%, bakagera kuri 600. Mu bihugu bya Afurika bifite abantu benshi cyane batunze miliyoni y'amadolari harimo Afurika y'Epfo, Misiri na Nigeria. Nka Afurika y'Epfo abo ifite ni 37,800 baba mu mijyi irimo Johannesburg, Cape Town ndetse na Durban. Nigeria nicyo gihugu kibamo umuntu ukize cyane muri Afurika, ariko Dangote ubarirwa umutungo wa miliyari 13 ndetse n'igice z'amadolari y'Amerika. Gusa mu minsi ishize umubare w'abatunze miliyoni y'amadolari muri Nigeria wagabanutseho 30%. Nicyo gihugu cyagize igabanuka riri hejuru cyane kurusha ibindi. Abakiri mu Rwanda babarizwa mu biki rero? Muri 2022 mu Rwanda hari abantu 30 batunze nibura miliyoni 10 z'amadolari, ni ukuvuga miliyari zisaga 10 kuzamura. U Rwanda rwari rwa 17 muri Afurika mu kugira abakiri benshi cyane batunze guhera kuri miliyoni 1 y'amadolari, ni ukuvuga miliyari irenga 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Umutungo bwite w'abantu baba mu Rwanda, ni ukuvuga ubaze imitungo itimukanwa, imigabane n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi, yabarizwaga muri miliyari 11 z'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga ntarimo igikorwa icyo ari cyo cyose gifitanye isano na leta. Nubwo bimeze bityo, biragoye kumenya ngo ni bande, kuko imibereho y'Abanyarwanda ijyanye n'umuco wabo ituma abantu batigaragaza nk'abatunze ibya mirenge, ku buryo n'ufite agatubutse udashobora kumenya uko abayeho. Si mu Rwanda gusa, n'ahandi hirya no hino ku isi nta gihugu na kimwe mu Burayi gifite umubare munini cyane w'abakire batunze miliyari mu madolari nk'Ubudage. Gusa nubwo bimeze bityo, abazwi n'abavugwa ni bake cyane, ni gake bavugwa mu itangazamakuru, biberaho mu buzima bwabo bwite buceceye ku buryo rero utamenya ibyabo. Abenshi mu batunze agatubutse mu Rwanda bivugwa ko bakora ubushabitsi mu bijyanye n'ubwubatsi, kuko ari urwego rutera imbere amanywa n'ijoro. Abandi bafite inganda, cyane cyane izikora ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Hakabamo kandi n'abaranguza ibicuruzwa bakuye hanze y'igihugu, mu gihe hari n'abashoye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro. Amafaranga menshi igihugu cyinjiza ava mu cyayi cy'ikawa, ariko kandi abashoye muri uru rwego ni benshi. Umwe mu bashoramari ubarizwa muri iyi ngeri ni Gatera Egide, washinze Rwanda Mountain Tea, unafite Prime Insurance nk'umunyamigabane mukuru. Ni nawe rero nyiri sosiyete zicuruza ibikomoka kuri lisansi n'ubwikorezi bw'imizigo SP ndetse na Petrocom. Hari abandi bafite ibikorwa bizwi nka Albert Nsengiyumva, nyiri Albert Supply, washoye imari mu bwubatsi ndetse ufite inyubako mu bice bitandukanye bya Kigali n'irindi shoramari mu bucuruzi bw'ibijyanye n'imyenda. Mu bandi bivuga ko bafite ibikorwa byinjiza agatubutse mu Rwanda hari nk'umunyemari Ruterana Edouard, ufite imiturirwa mu mujyi rwagati ikorerwamo ubucuruzi no mu bice bya nka Kacyiru, Muhima, Kiyovu n'ahandi. Ni nawe nyiri Sofaru icuruza ibikoresho by'ubwubatsi.
hari abandi nk'abashoramari bishyize hamwe bakubaka inyubako zirimo shike ndetse na mike. Mu bandi bivuga ko batunze agatubutse harimo Bafakurera Robert wahoze ayobora PSF, bivuga ko afite imitungo myinshi cyane n'ishoramari mu mahoteli nka Ubumwe Grand Hotel na Highland Hotel, ndetse ari no mu baguze yahoze ari UTC. Afite kandi sosiyete y'ubucuruzi yitwa Roba Group igemura mu Rwanda amakamyo yitwa FAW, iyi nabarizwamo rero uruganda rukora ibikoresho by'isuku bya Clear. Avugwa kandi muri rindi shoramari ririmo nk'isoko ryo mu mujyi wa Kigali rwagati ndetse n'ahandi. Abandi bivuga ko ari abantu batunze agatubutse mu Rwanda harimo nka Yusufu Mudaheranwa ufite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, yashoye mu bijyanye no gutwara ibintu binyuze muri Gorilla Motors, ndetse anafite ikipe ya Gorilla FC. Jacques Rusirale w'imyaka 75 n'undi muri ba rwiyemezamirimo umaze igihe akora ishoramari, yashoye imari akora uruganda rutunganya amarangi rwa Ameki Color. Afite kandi n'ishoramari rya Ameki Meuble rikora ibikoresho byo mu nzu nk'intebe ndetse n'ibindi. Mu bandi bivuga ko batunze agatubutse harimo nka Joseph Mugisha washinze sosiyete y'ubwubatsi ya Fair Construction na Mark Rugenera washinze sosiyete y'ubwishingizi ya Radiant. Hari kandi Abdul Ndabugoye ufite imiturirwa mu mujyi wa rwagati ahazwi nka quartier commercial n'izindi nyubako Inyarutarama n'ahandi. Yashoye imari mu bijyanye n'ubwikorezi ndetse n'umwe mu bafite amakamyo menshi cyane atwara imizigo. Mu bashoye mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho Nyagahene Eugene washinze Teledis ifite Radio 10 na TV 10 na Cleo Hotel ku Kibuye, amaze igihe kinini cyane yinjiza agatubutse. Jean Marc Kalima n'undi mushoramari bivuga ko yinjiza menshi, niwe nyiri Legacy Clinic ndetse abarizwa no mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Sina Gerard washinze Entreprise Urwibutse n'umwe muri mu bamaze igihe mu bucuruzi ndetse kandi aherutse no kwinjira mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Bavuke Jene nawe yakoze ishoramari mu bijyanye n'amahoteli, aho afite yitwa Great Hotel Kiyovu n'indi ku Cyamitsingi ndetse no mu majyaruguru y'u Rwanda i Musanze akaba hafite hoteli. Ni umwe mu bafite amasoko manini cyane yo kugemura ibiribwa mu nkambi zo hirya no hino mu gihugu ndetse no muri za gereza. Undi bivuga ko atunze amafaranga menshi cyane ni Kananira Leonard ufite Lemigo Hotel, Silverback Mall ku Kicukiro na station za lisansi ziri hirya no hino mu gihugu. Ni Hanabayo Samuel washinze uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited, n'umwe mu bashoye imari mu bijyanye n'inganda zikora ibyo kunywa ndetse bivuga ko inzoga akora zimwinjiriza agatubutse umunsi ku wundi. Witwa Bahizideo we amaze igihe kinini cyane yarashoye imari mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi binyuze muri Kenkayori Beta Limited, ndetse abamuzi basobanura ko ari umwe mu binjiza amafaranga menshi cyane mu bashoye imari mu bijyanye no gutwara abantu n'ibintu. Havugwamo Twahirwa Dodo washoye imari kera muri Ingeri binyuze muri Atraco, nyuma iza guhinduka RFTC. Afite n'irindi shoramari rishamikiye ku kigo cy'ubucuruzi cyitwa Jari Investment kibarizwamo ikigo cy'imari cyitwa Jari Microfinance. Hari kandi na Muneza Nira washoye imari mu gutwara abantu n'ibintu binyuze muri Royal Express. Ni mu gihe Bidabari Eric Rutazigwa usibye ko yarashoye imari mu bijyanye n'amahoteli afite Galaxy Hotel, bivuga ko afite ishoramari n'irindi mu zindi ngeri zitandukanye. Mushimimana Eugenie n'undi munyemari w'umugore ufite ishoramari nini, afite imiturirwa 3 ikorerwa mu bucuruzi mu mujyi wa Kigali, irimo M&M Plaza y'amagorofa 7 iherereye ku Gishushu.